Kublai shubun fi bro te kane ka video ngasna namta kitu ki nongmare ke besimanta ka second sora international half marathon kabare sora kane ka adab te kitu ku kwa ban download ya ki certificate ki jongki ki besimanta namta kane te phila ban yo na po ka official website jongka MSOA Mikhaelia State Olympic Association ngasabu ya kane ka link ru hapo ka description ne sora international half marathon 2023 30 September teki bakwa ban download certificate hanel to download certificate elite Megalian 45 veteran run for fun baro pinyo be ikiron for fun ro kinyo e certificate nagam taki hayur kinyo e certificate te nomor ngaro ngai simenta tengan pen EP kumno ngan yo e certificate ke jonga ban download hangne tespe yang tu kibade jongka ne be nagam takane download certificate nam tak elite Megalian but 45 to 55 years kane pilet bit member te kini hapo pada download skit run for fun pinthok de kartang te hangne kini giba mara de gwe ya shpo ba ya ka arfai kilometer ke penandap do pave number tengah de half marathon HM 2239 kade ka jonga then ada wang tu pada your certificate download sa klik nang ne na download kan mau gitu giba ya simenta sa klik nang tu na download klik download then kan di sam tu kalau saya download bisa yuk certificate yang ada participation certificate this is certified dan sport lan link koi bib number itu finish time katu Sinta Sofra has taken part in second Sora international half marathon run held at Sora on the 30th September 2023 kategori open Meghalaya men kan ngal ayo deki bakwa ki certificate la fi kwa ban download te ki bayade bad ya run for fun pada pila ban type ya kateng ka jong pi hang ne po enter full name dan type sa yo pada download certificate run for fun tangkane ka jong tip nam ta gitu ki ba simanta kane ka sora second sora international half marathon ki ba kwa ban download ki certificate ki jong pi ki bom TPA te phila ban check te ka link nam ta kane nga sabu po description ya sa download hi ya ka certificate ka jong pi tangine jong tip kublai shubun